Naš Edi otporan. Jedino ne znamo za Jugo. Kako si sa Jugom, Edi? Edi? Pa moram reći kad je jugo da mogu dugo, ali voziti upravo ovakav crveni Ferrari dugo u ovu šušurnu noć. Naravno i moj suvozač Mladen imao je nekad crveni Ferrari, doduše odlučio ga je jednoga dana parkirati uz zadarski jedan električni stup, ali se ipak malo približio previše pa je od jednoga gotovo napravio dva. Ali kako bi ja bio inače Mladenov vozač da je Ferrari još uvijek živ, zato hvala ti Mladene. I reci mi, hoćemo li šefe lijevo ili desno sad? Ni lijevo ni desno, nego pravo. Pravo? Ali ja ću ti nešto na ovo odgovoriti. Hvala Bogu što imamo Nikolu Teslu pa izmislja bez struje. Ali Mladene, ova mašina gotovo da ništa ne pije. Reci mi kako ti stojiš, jesu li usta presušila, jesi ti možda malo žedan? Ostavio sam se svega, samo sporta nisam. Bravo. Idemo mi sad, drži se šefe, jer ovdje je malo rotor, moramo uletiti u ovu opasnu krivinu. I dolazimo do ovog... do ovog zadarskog muškarca sa ovom preljepom pudlicom Ninom, a to je naš Venci. Sad, Mladene, otkri nam, koja je to veza između tebe, Nini i Vencija? Pa evo, ako niste znali, Venci je moj dugogodišnji prijatelj. To je čovjek koji je skupio 7000 litara krvi u Zadru i on je darovatelj krvi i jedan veliki aplauz za našega Vencija. Evo Vencija, aplauz na otvorenoj sceni, zaista si to i zaslužio. Pas je čovjekov najbolji prijatelj, to je opće poznato. Međutim, opće je poznato da je i Mladen upravo nabavio ovu preljepu Ninu. Sad, jedna pitalica, mozgalica. Reci ti meni, Venci, ko je tebi onda veći prijatelj, Nina ili Mladen? A oba dvoje. Oba dvoje, a? Oba dvoje. Jer bez Mladena ne bi bilo ni Nine. Da. Poštovani gledatelji, ako možda ne znate, Venci je u zadarskim okvirima ono što je Mladen sigurno u hrvatskim i šire. Dakle, naša zadarska zvijezda, čovjek koga svi znaju u ovome gradu, ali čovjek koji se bavi humanitarnim radom dosta. No, međutim, Venci, ti si poznati po svom ribolovu, po svom brodu, po svojim suvenirima, a najviše po svojim pudlicama. Pudlice su ono što je nekako tvoj znak prepoznavanja u ovome gradu. Potpuno ste u pravu. Recimo, prva pudlica Nina je veću reklamu za Zadar napravila. Mi smo u Lufthanseu, u svakom avionu je u knjigi Nina i ja, a mogu vam reći, Nina je živjela 15 godina, da je čitav svijet, sve grupe koje dođu, tražu da dođu i na koncu kralj i kraljica Švedske se došli pokloniti u Foši. Znamo da je Nina broj 1, nažalost nje više nema. Bila jednostavno i glumica, imala je onaj fjokić na repu, imala je nalakirane noktiće, međutim ovoj ljepotici ništa, to još uvijek nije potrebno jer je sama po sebi još uvijek lijepa. Pa ona tek ima 4 mjeseca. Tako da još ne bi ni lakirali da nismo igrali u 2 kazališne komedije. Ali. Hvala ti Venci. Mladene, još samo evo za kraj, gdje si nabavio ovu preljepu pudlicu, zaista je krasno. Evo ja mogu reći svi koji su znali Vencija, kad mu je Nina krepala, mi kažemo umrla. Ja sam rekao Venci, ja ti moram, ti samo nabavi, ja ću ti kupiti lijepu Ninu novu. A ima jedna istina, da njemu ga u brod parkiram, tako je on zakopa staru Ninu i gleda točno na pravac njegovog starog broda, možda čak i više od mene sigurno. I Venci je veliki čovjek, duhovno ispunjen, voli ljude i svak njega voli. Tako je. Međutim, ovo što je Mladen napravio ne može svatko, zaista to može samo čovjek koji ima srce Mladena Grdovića i dušu Mladena Grdovića. Pa ja sam rekao da Mladen ima veliko srce u kome mi krugu živimo. I to je stvarno krasna osoba, međutim, znate kakvi smo mi Hrvati. Čim neku greškicu napravi, odmah mu se nađu mane, ali on je... Momci, hvala vam lijepa na ovom razgovoru, zadržite ovo vaše zaista lijepo prijateljstvo. Drage kolege, ja vam sad šaljem našeg Mladena Grdovića tamo do vas, naravno pješice iz nekako ako mogu tako reći, sigurnosnih razloga, a ja idem parkirati ovaj crveni Ferrari.